сағира савол дода нишонда ки саъди чӣ ба ҳамин хидмон тоҷикон нисбат ба хориҷиёт тараққиётмон систа баъд ҳамин мардамуна муваффақиятш нисбат ба ово систайда мақсад сағира чанд қабе савол души савола метива хай савол дода ҷавоб мегардонем чӣ ба ки ваё шиёр шунамия ки саҳар барвақт бихем меҳнат ка азоб бикаш сум биёб а хидмон тоҷико чӣ кафи дасти чапам хориде сай сум ёвам ина кадомира ки инам нохунаш инам ҷӯш сфеҷиш бисёяй ку ризқиш бисёр мешава ина шав як хоби гизала дидам ба фикрам соҳиби ҷои кор мешавам бай хеле баъд ай куҷо хидмон муваффақ мешем там забони очаги харикаттон гависам иса паҳмодарам аз сиёҳкои бомбагӣ мешавад бародаро нигоҳ кунед мегӯянд ки заҳрбоду шири модар бар касе ку забони модарум кардааст валло агар нима урсира сад фоиз медонам просто намишави мерам чиста видеочой тоҷики қачон мегӯям короче мерем ози ҳамка далша айпай сёмка айпай коробор пагнали москва сазин хубе чанд қабуд набудам Кремль хеле шуруъ кардиам. Кальян? Кремль. Кремль? Moscow Кремль. Есть. Do you speak English? Yes. Yeah? Moscow Кремль. Yeah? Yes. This is Moscow Kremlin. Kremlin. Чиста ҳамин забони очаги харикаттон гависам? Yes, yes. Иса? Yes. Thank you. Ҷа? Действительно очень сложный. Москва даро инак мо инам капилкара меканем капилкаи зангирия исми қалинг мало яло ячо боги клемкора короче оз мо ҳисобу китоб мекунем баъд бо камера мекунем короче тоуси 25000 сомон инам капилка ина бародарҷоно суми қалинг ҳамаша инами капилка ина ездачиушай ҳайма 24 насем қати хидмон ку ҳамин қа хидмат тамошо мекунам сер намекунам мефурам ҳар минут хидмат тамошо кунам шумо чӣ хеле сер мекунед در حیاتم طوری آدمی پسته یکم برای میبینم خدا بزنه تا صاحب 13000 میشه بدبخترین آدمی روی دنیا بشه انشالله که می نه دکره دو چنده؟ دکاره 22 سه کاسه چی؟ سه کاسه 33 молодец تو یک جا میدونی چیز رو من خیلی یاد گرفتگیم молодец 5 که 5 گویم 5 که 5 25 молодец هر چیه چیه میدونسته 6 کاره 6 چنده 6 که 6 26 молодец کیا دادی خیلی باسوادیت کی برفتگی هیچکا دادم نه دادت با زور молодец Навроз бияв ки бокунам дастаи гол. Обаҷон. خبر شده با تو یا تمام وقتا یه بکن سلام علیکم بچه پاپچکان هستای تخمه اکرجان پاپسا سموکن اکرجان انا چوچی کلابی مایو انا اینستاگرام برنامه خمه فهمیدی فقط بدونه فقط پاپسا سکنه لایک را بزنن بچو فومس نکنن حرکت کنن سی بچو
Hey masti masti yarime, galvaziti yarime, damo bandi dakhtaro, kage masti yarime, masti yarime, galvaziti yarime, damo bandi dakhtaro, kage masti yarime. Bedore fakat papsa sara khawa megan sehbatchon, Instagram ina chuchi kulobiya, isayta na uykada, bedore fakat papsa sakne. بزنه لایک را بزنه فومس نکنه زنده باشن. خیلی که میدونین ما вже سیم برای کارت تینکوف реклама کردم و یگام کس شکایت نکرده و ما هم میدونم که 90% پادپیشکای ما بیرون وطنای غریبی دارن کار میکنن و سوم خونه روی کردن بسیار مشکلی های با کارت تینکوف مشکلی نیست. از ما شما دام میفهمونم کارت تینکوف بلیک میتونه شهروندای خارجی نیز دسترس کند. با اون شما میتوانید مبلغ را به کمیسه به تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولتی مستقل انتقال دهید. کارت تینکوف با دیزاینرهای نوش اصیل که در پیشان موندگی میتونید بدون درخواست کنید. کارت با سراسر روسیه به شما رایگان رسانیده می شود و شما میتوانید از تمام بطری های آن استفاده برید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسه با قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنیا با رقم تلفن توسط برنامه. شما فوراً میبینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسه پنهانی با قبول کننده می آید. قبول کننده می تواند فوراً پول را به رفتن به بانک استفاده برد. حساب خود را توسط انتقال از کارت های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. این چونید به یک کارت میتونید که معاش گیرید. پول نقد را به کمیسه گیرید تا 500,000 روبل در بانکمات های تینکوف تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات ها. اگر زیاده از 3,000 روبل باشه. سلکه که ما در اپسیان موندگیم میتونید بچه ها بدروین 6 نمودم خیلی کارتای لبایش که تدام مخولای زکاس میکنی میورا به خونتون میرسونه به یگم سوم دستافکش هم داجه به شما دستگیری شما پیش روی ما. سلام علیکم کاکلا اهو ماهو چوتکا همه تینجه